Ngikubingelele ngwamukele lena-ke i-Marketing TV, igama lami nguTshepo Ngwakamsimango. Le nhlangano-ke ephethe ibhola umhlaba wonke iFIFA isithathe-ke isinqumo sokuthi-ke amaqembu angakwazi ukuthi-ke a-extende ama-contract wabaqeqeshi nowabadlali kuze-ke isizini iphele kahle bese senama-contract. FIFA-ke ithathe lesinqumo emva kokuthi-ke umhlaba wonke uhlaselwe isifo se-corona virus. Ngakho-ke iFIFA ibonile ukuthi-ke ama-league azophela, ama-contract wabadlali siwaphelile. Kanti-ke masibheka udaba lalwa eNingizimu Afrika, ngalolo daba lolo umdlali we-Kaizer Chiefs-ke uGeorge Maluleka ubekasayine-ke i-pre-contract neqembu leMamelodi Sundowns, okusho ukuthi i-pre-contract yakhe ngeke isaqala ngoJuni ngendlela-ke yena bekayisayine ngayo. Okwamanje-ke i-Kaizer Chiefs ingakwazi ukuthi-ke yandise i-contract kaGeorge Maluleka abe umdlali we-Kaizer Chiefs kuze kuphele-ke yona-ke isizini ka-2019-2020.